вақте ки сухан дар бораи машғул шудани зан ба варзиш меравад, ин барои аксарият аҷиб ба назар мерасад, ки чӣ гуна як бону метавонад аз ӯҳдаи машқҳои ҷисмонӣ баромада тавонад. Аммо вақте ки шумо мефаҳмед ки ягон зан дар чемпионати ҷаҳонии варзишҳои размӣ ё ба ин нав варзишҳо чемпиони ҷаҳон шудаанд, чӣ? Ин сода ба назар мерасад, вале ҳастанд нафароне ки ин роҳи пурмашаққатро тай кардаанд ва исбот намудаанд ки кори намешуданӣ нест. қаҳрамони имрӯзаи барномаи зан ва варзиш Шаҳло Миралиён. роҳе мавҷуд аст ки аз тамрин оғоз мешавад ва баъд ба масъулият табдил меёбад. Шаҳло Миралиён ин масирро тай намудааст, бонуе ки таҷрибаи варзиширо барои хидмат ба ҷомеа равона кардааст. субҳ сар барвақт хеста фарзандони худро барои ба мактаб рафтан омода намуда, нонуштаи онҳоро тайёр мекунам ва омодагии худро барои ба кор омадан шурӯъ мекунам. Шаҳло Миралиён чемпиони чандин каратаи ҷаҳон ва Осиё оид ба теквандо, ки имрӯз донишу малакаи худро дар Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳа равона кардааст. аслан ман дар раёсати рушди варзиши касбӣ ва кор бо ташкилотҳои варзишӣ фаъолият мекунам. вазифаи асосии кормандони ин раёсат тарғиби ташвиқи тарзи ҳаёти солим, интихоб намудани варзишгарони муваффақ, доир ва баргузор намудани чемпионатҳои мусобиқаҳои дохилӣ ва аз байни варзишгарон интихоб намудани варзишгарони беҳтарин ҷиҳати дар оянда сафарбар намудани варзишгарон дар мусобиқаҳои ҷаҳонию байналмилалӣ маҳсуб меёбад. Шаҳло танҳо корманди соҳа нест. ӯ мактаби зиндаи ирода ва пирӯзист. баъзан ба худ суол медиҳӣ: оё осон аст ки як бону ҳамзамон масъулияти кор, оила ва варзиши касбиро бар дӯш бигирад? варзиш на танҳо бохту бурду машқу тамринро меомӯзад. варзиш ин як мактаби масъулият аст, як мактаби худшиносию худогоҳӣ аст. албатта он малакаю маҳорате ки ман дар даврони ҷавонӣ гирифтам, он малакаю маҳорати ба дастовардаи ман ба ман кӯмак мерасонад ки малакаи худро бар нафъи ҷомеа истифода барам ва гарчанде ҳам бошад барои дар амал татбиқ намудани сиёсати давлат саҳмгузор бошам. Миралиён Шаҳло ки ҳамчун варзишгари касбӣ шинохта мешуд, бо ин кас ҳамкорӣ доштем. ҳамчун варзишгари касбӣ инро мешинохтем. баъдан соли 2019 ва 20 ҳамчун методисти муассисаи давлати мактаби ҷумҳурии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои якҳарба фаъолияти худро оғоз намуд. баъдан соли 2020 ба Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мутахассис пешбар фаъолияти кории худро оғоз намуд. аз соли 2020 то ин ҷониб албатта кору фаъолиятро дар ин ҷода ба ҳайси ҳозир сармутахассиси раёсати рушди варзиши касбӣ ва корбоди ташкилоти варзишӣ корро анҷом дода истодааст. ҳар як корманди кумита бо самар саи кӯшиш мекунанд ки ҳадафи ки дар пеши мо истодааст ба анҷом расонем ва ин ҳам натиҷаи ба дастовардаи мо ба ҳисоб меравад. хушбахтона ман метавонам гуфта ки имсол
варзишгарони мо дар бисёр чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карданд. Ин ҳам бозиҳои осиёи наврасон ва сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил буд ки мо пурра дастаи мукаммали ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳайати 217 нафар сафарбар намудем ва тамоми будубошу рафту иштирок кардани ин варзишгарон бар дӯши кормандони дастгоҳи марказии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш вогузор гардида буд. албатта пайдар ҳам баргузор намудани чорабиниҳои дохилӣ, чемпионатҳо, мусобиқаҳо ин низ дар дӯши раёсати кор бо ҷавонон алалхусус кори асосии самти фаъолияти варзиш маҳсуб меёбад ки ҳар як корманди раёсат, корманди кумита барои дар амал татбиқ намудан, барои иҷро намудани дастури супоришҳо ва иҷрои нақша чорабиниҳои кумита бисёр ҳам талош мекунанд ва саъю кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд. мо шоҳиди фаъолияти ҳамарӯзаи ӯ шудем. дар муҳити корӣ ҷиддӣ, бо андеша ва хеле масъулиятшинос аст. дар муносибат бо ҷавонон бошад самимӣ, раҳнамо ва илҳомбахш. бояд қайд намуд ки ҳар як дастоварди ба дастовардаи варзишгарон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қаламрави кишвар ва дар арсаи ҷаҳонӣ, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин худ дастоварди кормандони кумита маҳсуб меёбад. барои сафарбар намудани як варзишгар чанд фармону супоришҳо ба тасвиб мерасад ки як варзишгар бо тамоми будубошу ва баромади варзишгар бе ягон камбудӣ доир гардад. ин ҳам кори натиҷаи ба дастовардаи кормандон мебошад. боиси хушнудӣ ва фараҳмандӣ аст ки имрӯз мо метавонем дар фазои ободу озод, дар фазои сулҳу суботи амиқи кишвар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро дар амал татбиқ намоем. тӯли 5 сол зиёд аст ки бо ҳамроҳии ин нафар фаъолият бурда истодаем ва дар тӯли фаъолияти худ ҳамчун зан намунаи ибрат мебошад барои ҳамаи занони хизматчии давлатӣ ки хизматчии давлатӣ фаъолият мекунанд, чунки ҳамчун модар, ҳамчун зан ӯ нисбати ҳамкорон хеле меҳрубон аст ва сиёсати ҳамаҷонибаи кишварро ҷонибдорӣ намуда баҳри рушду нумӯи соҳаи варзиш саҳми муносиб гузоштааст. ва дар бораи Миралиён Шаҳлоам Мирали чӣ қадаре ки сухан гӯем ҳамон қадар камӣ мекунад, чунки ӯ пеш аз ҳама иффати занона дорад, хеле хоксор аст, меҳрубон аст нисбати ҳамкорон ва ҳамчун модар ҳам дар тарбияи фарзандони худ саҳмгузор аст ва дар ҷомеа низ саҳми худро бо ҳамчун варзишгар гузоштааст. таҷрибаи варзишии ӯ имкон медиҳад ки суханҳояш танҳо шиёр набошанд, балки аз роҳи амал исбот гарданд. баъд аз даврони оиладор шудан шумо ба самти варзиши худ беэътиноӣ кардаед? пас аз он ки ман ҳамчун варзиши касбӣ гӯем ки агар вай карьераи варзиши худро баст кардам, ин дуруст нест. ман баъд аз барпо намудани оила ҳамчун мураббӣ ва кору пайкори худро давом додам ва наврасону ҷавононро низ омӯхтем, тарбия кардем. умуман шахс бояд ба он натиҷае ки ба даст овард қаноатманд набошад. Чаро? талош кардан дар кор, боз ҳам талош кардан дар кор. агар мо танҳо ба натиҷаи ба даст оварда ё ба гузоштаҳо қаноат кунем, мо пешрафта наметавонем. خودش 9 ساله دخترک بود که تا حاضر تا همین دوره و رفت آمد و این چیزا کنده شدگی نیست. تا حاضر من میشناسم هم اویلش هم کودکش نقص رفت آمد میکنیم. از 98 سال با ورزش شروع کردگی باشد 2007 سال علاقه چمپیون جهان شده. از جمهوری اسلوونیا شهر بلد چمپیون جهان برگشتگی بود.
بعد از اون با مسابقه آسیا جام جهان جام آسیا اشتراک کردگی بسیار مدال ها بسیار جایزه ها دارد. همزمان بسیار شاگردای بالایقت با تجربه با بسیار مهر داشته با ورزش تربیت کردگی من حاضر فرزنداش از نمودی خودمان از نمود تکواندو تربیت کرده با وای رسانده است. تلاش از خودت سر میشه که اول خودت میبوری، اول خودت چی میگه خواهش خودت یک طرفه میکنی و یک سوی یک کارا میگیری، بعد دیگرها باید تو را میشناسن، میگن که این من دستاوردش از کارش. سه ارزشی مهمی که شهلا میرالیان در زندگی خود همیشه رعایت میکند در کار مسئولیت، صداقت و خدمت به جوانان، در ورزش انتظام، اراده و پیروزی با زحمت، در زندگی عائله، محبت و توازن. در همین سن سال دخترچه‌ام بودم که من باری اول به تالار اومدم. البته که این سن سال این سن سال دویدن و بازی کردن و جهیدن و پریدن بود، ولی از سن خردسالی من پدر و مادرم به همین نمودی ورزش آورده دادند به تربیه استاد تاجباف محمد جان و محض از خردسالی قدم به قدم توتی پوچیده. قدم به قدم من برای به دست آوردن نتیجه ها زحمت کشیدم، تلاش کردم و به نتیجه های بلند ورزشی نائل گشتیم. ببینید که تربیت فرزند از سن کودکی چقدر سهم گذاری همون قدر میوه میدهد. محض با تربیت درست پدر و مادرم و دستگیری آنها من بچم محض با همین داداش باباش بیبیش باباش چنین تو بودم من بودم چنین مشق وردن. بعد استا مشق یاد گرفتم، من چمپیون شدم. برای می وقتی که مشق میکنی زیخ نشو، وقتی که نمیشه و وقتی که بیفاره میشی تیز زیق نشو. خودت تیار کن که این زیادتر مشق کردن در کاره بعد یک نتیجه نمیرسی. سخن درباره نام ورزشکار دختر تاجیک میرود. من خود بسیار خورد نیستم ماشاءالله، ولیکن یک وقتی معین، یک ساعتی معین بود که شالا را جامعه خوب قبول کرد، خوب میشناخت، خوب احترام میکرد که نیز پیشای معظم ملت خود قبول کرد. با شالا هم صحبت شدگی بودن. از همون سالهای 2005-2006 من شالا را خوب میشناسم که در هر یک گاهی که آینه نیوگون را ما گریان میکردیم در سمت ورزش یکم شالا میرفت با محترم جناب عالی. بعد از ابن سورستم و بعد از این ما 2010 سفر به دولت امریکا داشتیم با شالا. طول 20 روز یک جایه بودیم. از همون روز ما باز نزدیکتر باز یک رفت آمد دیگر رو سر کرده. تکواندو در زندگی شهلا تنها یک نوع ورزش نیست. آن طرز فکرانی، مکتب انتظام و واسطه تربیت شخصی است. محض همین فلسفه به او امکان داده است که میان کار، ورزش و عائله توازن را نگاه دارد.
як оила ҳастанд нафароне ки ба кори фарзанд мисол ба ягон самте ки фарзанд худ интихоб мекунад зиддият доранд ва шояд дар оилаи шумо ҳам буданд касоне ки зид буданд ва шумо шояд пинҳонӣ ба машқҳо мерафтед? албатта вақте ки мо машқро шурӯъ кардем бисёр ҳам мушкил буд. Ман хеле гузашта гуфта гузаштам ва бубинед ки маҳз дастгирӣ ва ҳамон мушкилиҳое ки пеши рӯи мо омад тавонист моро қавӣ гардонад. баъзан вақт падарам мегуфтанд ки бачам баъз калон шудӣ, бачам машқ накун, хай баъз бояд кун кори дигар кун, дигар чӣ омӯз. Ҳамин насиҳатҳо мо ҳам дузандагӣ курсҳои бозомӯзӣ, дузандагӣ, пазандагӣ ва забономӯзиро хондем. лекин ҳамин варзиш дар дили ман ҳамин хеле чуқур ҷой гирифт ки ман натавонистам ҳамин варзишро партоям. фикру ақидаҳо буданд ки духтар бояд хонад, хонданам набуд, духтар бояд хона шинад, пазад, дузад, кори хонаро оиладор шавад, инро вай кунад. бубинед ки дар варзиш мо чуноне тарбия гирифтем ки шукри худо мана ҳам фарзандонро тарбия кардем, ҳам оилаи солим дорем. пеш аз ҳама, пеш аз модар шидану оила барпо кардан инсон бояд мақоми худашро бидонад. имрӯз ман чун як зани солим, як модари солим, як инсони солими солиҳа мешиносам ин касро. бо фарзандои кас ман шинос ҳастам, бо шавҳари ин кас ман наздик шинос ҳастам, беғарзаи худаш бо падару модари худашро мешиносам. як оилаи намунаи ҷумҳурии мо ҳаст, як оилаи солими ҷомеаи мо ҳасте ки мо метавонем ин занҳоро ҳама вақт пешсаф монем. идеяи ҳар як зан, ҳар як бонуе ки баъд аз мо мехоҳанд қаҳрамон шаванд ё чемпион шаванд ва ё метавонад аз ин кас ибрат гиранд. ҳамчун як коргар, ҳамчун як модар, ҳамчун як зан, ҳамчун як оилаи шавҳардор гуфта метавонанд аз ин касҳо ибрат гиранд, бо ин касҳо рафтуомад кунанд ки дар оянда ба мисоли ин касҳо ҳамун мактабе ки шаъло гузаштааст, ман бовар дорам ки фарзандои мо ин мактабро гузаранд, мактаби беҳтарин аст. соли 2006 якум сафари ман буд ба хориҷа. ёд дошта бошед устод, шумо чӣ қадар талош карда будед ки ҳамон давра барои ман як паспорт кунанд, падару модар як даверност ба шумо супоранд ки бубинед ки дар кадом солҳои қиндию вайё буд, лекин падару модар бовар карданд маҳз ба шумо. мо ҳамроҳи шумо соли 2007 дар чемпионати ҷаҳон сафар баргардидем. ин аввалин сафари мо буд ки дар ин ҳамин ба даст овард. ин натиҷа танҳо аз ман нест, ино мо медонем. мо албатта мо заҳмат кашидем, арақи ҷабин рехтем, лекин маҳз ҳамин тарбияи шумо устод, маҳз ҳамин ба роҳи дуруст равона кардани шумо, насиҳатҳои шумо мо тавонистем дастовардҳои баланди варзишӣ, дастовардҳои дар зиндагӣ ҳам низ ба даст овард. ин мана ин 2007 сол мана дар хотирам аст ки ҳоли чемпиони ҷаҳон аз 18 сола то 39 сола буд. лекин худак 3 моҳ ба 18 солагӣ намерасид. маҷбур бо аз кумитаи тадорикоти ҳамин чемпионати ҷаҳон бо аз федератсияи байналмилалӣ рухсат гирифтем ҳамин духтарак иштирок кунад. набошад иштирок ба раҳ додагӣ набудам. беҳад бисёр вай кардем ки на аз ки иштирок кардему иҷозат додан аз ҳамон пас бо мана якум ҷоя гирифта чемпиони ҷаҳон баргашта. ин якумин гӯем ки якумин аз тарафи занони варзиши тоҷик чемпиони ҷаҳон буд дар давраи соҳибистолӣ. ягон духтар, ягон зан то ин вақта ин натиҷа дастовард надошт. ин қадар аз рӯи ҳамин бо ҷаноби оли медали шоҳистаи ҷумҳурия бо супоридан ки якумин зан гуфта дар варзиш. дар даврони соҳибистиқлолӣ маҳз бо тарбияи шумо, бо тарбияи падару модар ва дастгирии бевоситаи ҳукумати кишвар мо варзишгарон тавонистем дар ҷомеа мавқеи худро пайдо кунем ва бубинед ки дастовардҳои ба дастовардаи мо аз ҷониби ҳукумат низ қадрдонӣ шуданд.
سال 2007 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته نیز سرفراز گردانده شدم. البته این با فکر میکنم در سن 18 سالگی با دست آوردن این عنوان خیلی هر یک نتیجه کس به بلند این است. بله. نصیب نمیکند. البته هر یک زن پیش از یک کسب آموختن، پیش از یک کارو به انجام رساندن باید کارو باری خانه رو نیز به عهده داشته باشد، یعنی که داند و تاند. شهلا میرالیون مادری سه فرزند و بانوی خانه‌دان است. جالب است که شوهر او نیز در همین رشته تکواندو چمپیون موفق است. اتحاد دو ورزشگر در یک عائله واقعا نمونه عبرت میباشد. طول چند سالو همچون سرمربی فدراسیون تایکواندو و کیک بوکسینگ فعالیت میکردم. برای همین اون ورزشگرانی که از دیگر گروه ها تیار شده بعد از نورسو بعد کلونسولو با همشون با دسته یکچین می اومدن. البته در اونجا من با اونها مشغول می شدم و گویم که از نزدیکی در همون تیم یکچین ما شناس شدیم و از همون وقت من همچون استاد هم مربی بغیر از مشق‌های ورزشی البته ما صحبت میکردیم هم از طرفی پسیخولوژی تیاری و هم در زندگی هم در مشق و فعالیت ها همه خیلی کرده ما بسیار صحبت میکردیم. زنانی که با ورزش مشغول نمیشوند و از ورزش کناره‌جویی میکنند، شما چی توصیه میدید همچون زنی ورزشگر؟ من همین رو توصیه دادن میخواهم به جوان دختران، الان خصوص به زنها بگذار به ورزش مشغول شوند. ورزش این یک خود سلامتی است. درست برای ماندن روند زندگی این به ورزش مشغول شدن است. وقتی که شخص به ورزش مشغول می شود و به خود یک اراده پیدا می کند، نقشه پیدا می کند، یک فکرانیش عوض می شود، یک مقصدهای خود را در آینده عوض کرده می تواند، گذاشته می تواند و با ورزش مشغول شدن این یک قوه‌ای به شخص می دهد که تمام فکر و اندیشه و رفتار و کردار شخصیت را عوض نماید. شهلا میرالیون نمونه نسل زنانی معاصری تاجیکستان است. زنانی که با دانش، مهنت و اراده نه تنها به قله ها میرسند، بلکه دیگران را نیز به این راه هدایت میکنند.